mi amukela valandzeleri va Zaka Mzala Publishers YouTube channel. Eka siku ra namuntlha hi ta languta swicini hi ta languta swicini hi xibelani aka nongonoko wa hina. Hi ta va hi kha ku ta landzela ti-clips hi ku ya hi nxaxamelo. Hi va hi kha hi tlangela ndhavuko wa hina ku ya mahlweni. Lava va nga subscribe nge ku a hi ta kombela ku va subscribe ku yisa mahlweni ku va ta va kha va famba na hina. A swi hakeleriwi ku va munhu a subscribe eka channel yo karhi. Swo endlela ntsena ku loko hi fake swilo swintshwa then swi fika swi ba xibelani nyana ku kombisa ku na swilo swintshwa. Hi ta landzela ti-video inkomu.